نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أما بعد, mga katautay manghuran, kamaasan sin ako haagam Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hitukbal na to in sa taod-taod pagsyarang sukur patuhan na to Rabbul Alamin, habat sabab masinya pa kita niyo biubusan sin sa laggo-laggo dahin ha mga nikmat niya, amuin nikmat kakukunahan sin kamatauran, nikmat ahajatun sibukda in malaas iwan sin mabata, usog na kaatawakan pababaing katan baharjat barhajat hanikmat ini, amuna in nikmat kabuhi. Murah-murahan bang mayan in nakapin pangumulan bius kato tanim sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapakay na to pa ahuminang sin dia akan niya, huminang sin mga wiyajib niya, asupaya bang dumatungin adlaw susungon, adlaw pagbista, adlaw patindugon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan manusia, aundaman mapusok na to pahala atawakan karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. In mahulin niya mga kataymanguran kamaasan sin ako haagam Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halom sin Quran niya mahamulya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Parman sin maha suci maha tinggi Allah, iban laong na sin mga sila, amuin kianog haraan pangarta, in mahuli ang panilayaon, tiyukbal, iusal hakawayaan sin maha suci maha tinggi Allah, hakaridaan sin maha suci maha tinggi Allah, wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Pag-uus in kahalan nilay nilong sin maha suci maha tinggi Allah, in pangatayan nila yaon, diaraman atawakan miyumuka sarta iyahanggaw akarna in sila yaon, halawm kahanggaw in kahanggawan nila, hindi tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ibadat nila. Atawakan in mga tao ini hanggaon sila bang dumatungin adlaw kiyama, hindi sila malakpas ting azab, atawakan na siksa sin Allah. Dihay ni nga subo in asawa sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amunin Aisha to ummil mu'minin radhiyallahu anha. In akin niya, ya Rasulullah, waya kaulong nadaak sin Allah, ahuwa alladhi yasriku wa yaznin wa yashrabul khamar, waya kaulong niya Rasul sin Allah, in ayat laong na nabangkil halom sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala min biyayta niya,
aum tumpukan daing ha mga ipon niya, amo ingkianog haraan niya pangarta imahuli biharian nila, in kapatot sin pangarta nila, iusa nila hakal na sin Allah, sa in pangatayan nila yaw miyumuka, iwan niya hanggaw, amin di tay maon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan hanggaw sila, in dumatong inadlaw akhira, in sila siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ko, ya Rasulullah, uning mga tao yan, amuin mga tao bakas nakahinang kangian hadunya, amuin mga tao bakas nakainom alak, karena inyon hiyaram kanila sin Allah, dahil nga sababya tumuka sila, in siksaon sila sin Allah. Atawakan uno kaya Rasulullah in mga tao yan, amuin mga tao, na'udzubillah, bakas nakahinang zina, hawak din sila buhi pahadunya. Atawakan lang na ya Rasulullah, aming mga tao nakahinang sinamin langgar syarat Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga sababya tumuga iwan hanggaw ni pangatayan nila, hindi tayo maun sin Allah ibadat nila. Atawakan hanggaon sila wang dumatong inadlaw akhira, insiksaon sila sin Allah. Nadihay ni jawaban siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Injawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq. Laong na bukon. Bukon laong na yung mga tao yan, biasin pagyanon mo yan, bukon. Sa mga tao yan, sila na yan yung mga tao, hawak to sila rihadon yung kaunan nila magpupuasa. Sila na yan yung mga tao, hawak to sila rihadon yung kaunan nila magsasambahyang. Sila na yan yung mga tao, hawak ting kiaunan nila hadun niya, hihinang nila yung mga daakan kanila sin Allah, walakinnahum yakhafuna an la tuqbala minhum. Sa gawa yung mga tao yaon, abihat tunin ha nila nag-ibadat, himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, masiing kabuka, iwan sing kahanggaw halom sin pangatayan nila, hindi tay maon sin Allah ta'ala, imang amal ibadat nila. Subhanallah. Bihay nito'y insipat si mga sila beriman. Misan pa yung kiaunan nila, harumiwan sin adlaw, himhinang sindaakan sin Allah. Doon nakamanahot at tawakan maaslag, nakatampaliwan sin nakatapok, di malawa ing kahanggaw halom sin pangatayan nila, di ay madihabain sin Allah yung sambahayang ko, di ay madabaha sin Allah yung pagpuasa ko, di ay madabaha sin Allah yung paghaji ko, di ay madabaha sin Allah yung pagsarakka ko, di ay madabaha sin Allah yung mga ibadat na hinang ko, piaglugtuan ko. Sipat simbar iman, amin aun kahanggaw halom sin pangatayan nila, hindi tayo maun sin Allah yung amal ibadat nila. Naring sababyat to, asal-asal da, masub mag-ibadat, gam naman sumub na mag-ibadat. Asal-asal da masub mag-ibadat, dahil nga sababyat tumuyo mag-ibadat, sabab inhalom sin pangatayan nila, tuyuan ta naman mag-ibadat, huminang sindaakan sin Allah. Sabab di ta kay ngatan, how no ibadat tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ay mga sahabat ridwanallahi alaihim, lando ing kabuka halom sin pangatayan nila. Amin dumatong inadlaw akhira, hindi tayo maun sin Allah ta'ala mga ibadat bakas piaglugtuan nila rihadun niya. Damikyan masing kahanggaw halom sin pangatayan nila, in makalamod sila mga tumpukan siksaon agabon sin Allah ta'ala adlaw akhira. Malingkan yung mga sahabat yaw nasalbita sintuan alam sin Quran niya, radiyallahu anhum maradu'an. Nagrida na sila fa Allah, damikyan Allah nagrida na kanila. Sa masituaning kahanggaw halom sin pangatayan nila. Amin, di nila matanturo matungin adlaw akhirat, yay makasintuhan in ibadat nila. Atawakan wala. Ayon Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, aun waktu bang siya bukon sa bu ahadarat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawagunin ng mga panaiban niya. Long na ikaw wakas ka rito ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diungog mulong na in Nabi imian, in ako lamod din ha mga tao nagsisipat sin sipat munafik. Subhanallah. Bakas kalong niya rito hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, diungog mulong na in Rasul imian, but in ako lamod din ha mga tao nagsisipat sin sipat munafik. Mabukain Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, makalamod ha mga tumpukan bihatu. Sabing tumpukan si mga tao munafik, yung mga tao ini, wairun ibadat makawa nila rin Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil nga sabab yatin Umar bin Khattab, masing kahanggaw iwan kabuka halom simpangatay, makalabud ha mga tumpukan namin di tayo maun sinallahu ta'ala amal ibadat nila. Subhanallah. Nang kanimano siya, suway siya mo kung kumpiyansa long simbahasa. Suway niya tud ang paruhon, ayaran in ibadat niya. Amin di katamakan. Asupaya rumatong hadlaw akhira, jukop in pahala, in karayon, irihil ka na sinallah subhanahu wa ta'ala. Ayun Allah ta'ala na may talong sin Quran niya, hal nunabbi'ukum bi aksarina a'mala. Di ka kamulong sin Allah ta'ala mababaitaan kuhisim mga tao lugi-lugian. Wayron makawa nila pahala karayawan day nga Allah. Nalong sin Allah, alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nalong sin Allah ta'ala, mga taulusong lugi, wayroon karayawan makawa nila, amuna mga tao hawak to sila rito hadunya, dalla sa iyuhong. Bango pa makon magpitik, duwain na pitik nila. Hati na ruwaing daning kaya tudjuhan nila. Sa impanganal nila, inda na muna nindan kasabunalan sa kalito'y kalaungan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kumpiyansa na hinang nila. In panganali nila, in hinang piaglugtuan nila, harumiwan sin adlawat, kiyatay masin Allah kanila. Ay kaw. Laong sin Allah ta'ala, wahum yahsabuna yuhsinuna sunna, ingat to panganali nila sadya. Panganali nila sadya, bat in sila nakahinang masinhilang kimugdan. Atawakan hinang nga panganal tiyay masintuhan. Sa hakikat niya, in kasabunalan niya, wala to diya to kimugdan iban wala tema kanila sin mahasut ci mahating gi Allah. Ngari nga sababyat tumakatay manghuran kamaasan sin ako ha kamislam. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamarum ini. Sabuton ko kaniyo aun day ha mga hinang bang mahinang sin manusia. Papa palin amal niya. Amin amal piaglugtuan niya harumiwan sin adlaw. Atas di kumaon, atas di minum, tiyatang kaning katan, bang niya mahinang hambuk ng mga masabot kang marum ini, ayaw siya maglawag. Simpahala niya adlaw akhira, karna wayroon pahala daw haton niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk na rihay ni makatay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam, arriya'u. Amuna in arriya. Unim makna sin riya. In riya in ini dihilan definition sin mga ulama bangunin hatihan sin riya. Law sin mga ulama law na in riya amu in tao timutunay sin ibadat in hangad hulat niya yaon babantukan day hamanusia. Bukun babantukan day hatuhan. Sa inhangad hulat niya himinang sinhinang niyaon, bat siya mapudji simpagkahina manusia. Bat siya maiyan simpagkahina manusia, bat intao yaon, insya yaon, matuyo mag-ibadat. Atawakan na kamidda rin hakatan mag-ibadat, at tinamuat tinhalom simpangatayin amin riya. Liamod pa si mga ulama dihay nilong niya lamod din ha mga riya. Amo in kabtangan ni maksud mo parang dungod bat ko maiyan bat inikaw tao marayaw tawakan tao bang mga makusog mag ibadat mayan ko makusog mag ibadat lamod yat tulong na ding ha mga riya na in riya mga katay manghuran kamaasan sin ako kami Islam ando suway kita maayad para kalin suway tuod kita magkamaya ha para kala ini karna ambok ding ha mga makabatal sin amal ibadat sin kita. Hangkanin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaminsan iyan ni mga kasahabatan niya ridwanullahi alaihi. Law sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa syirkul asghar? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Law sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Banglaw na parakala
labi kahanggawan ko injuma turuun kaniyo amuna in syirik hasibi. Qalu wa ma huwa syirkul asgar ya Rasulullah. Dihay ni na nga suwo in mga kasahabatan bang uno in pagbahasahon syirik hasibi. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuna laong na in arriya. Hati niya amuna in magpakita-kita. Amuna in manu siya huminang sin ibadat. Ahangad hulat niya in siya supaya mabantog sin manu siya. Asupaya siya pudjihon si manusia. Asupaya siya lagon si manusia. Natuan, bangin manusia himinang sin ibadat batbad kun karna sin Tuhan. Minsan da nin ibadat hinang nabi alaggo bud. Minsan hang tingi di dihilan pahala sin Allah Ta'ala kaniya. Asambat da ko si mga ulama. Rubba amalin kabirin tusgiruhun niya. Wa rubba amalin sagirin tuadzimuhun niya. Aun masulong si mga ulama, hapangatod mo na kahinang nakaw ibadat biasin lagbubud. Sawab sinyat bubukon marayaw, kimangi hapangatod sin Tuhan masiwiin na hinang mo. Sa aun masulong si mga ulama, misan pa'y namin hinang niya na hinang mong kakunahan pataliskopon, talongpungon, bihat tuwing kanahot niya, sa hatat kala miya magadhan niyat marayaw, siya sartaan sinyat marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala tuaddimuhun niya hapangatun singkatan mano si hasibin hinang mo sa gawa hapangatun sin Tuhan dakula tuanin na hinang mo sabab sinyat mo marayaw kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkanin Nabi sallallahu alaihi wasallam imian innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabun natulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inkatan amal mara hinangon sin manusia suway tunaw niyat niya. Wa inna malikul limriin manawa. Day nga sababyat to amurain madauhat sin taubang unimpiyat niyatan niya. Hati niya rihilan sin Allah Ta'ala doon nakakarayawan at tawakan kangian depende haniyat sin tao humin-humin ang sinamin hinang niya. Hangka nasugpat sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaan niyo. Inni sinamuindriya inibang sumud papangatayan si manusia. Ayn Nabi sallallahu alaihi wasallam imian dumatong law nin adlaw. In adlaw rihay niya mo nin adlaw kiamat. Yauma yujazil ibad yaumal qiyamah. Adlaw runha untong basan na sin Allah Ta'ala katan ipon niya. In mahuli tawahon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao wakas. Himinang sinhinang marayaw hadon niya sa kimangiin niyat nila. Amuin mga tao wayrunin do mayrunin adlaw malaingkan niya unki kita mo himinang sinhinang marayaw patuhan sa gawa bukon marawin niyat nila. Iyanon sila ini sin Allah ta'ala adlaw akhirah. Yaumul hisab, yaumul jaza, adlaw paghisab, iban adlaw pagtumbas. Doon haon, iyanon sinallahu ta'ala tumpukan si mga tao, amining kiaunan nila rihadun niya, kuminang sinhinang marayaw hangad hulat babantukan si manusia, pupudjihan si manusia kanila, iyanon sila sin mahasut si mahatinggi Allah. Idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Iyanon sila ini sintuhan, biasun sila sintuhan, sipugon pa sila sintuhan. Laong sintuhan may tapa ka mo nakaharap marika ko. May tapa ka mo nakatudyo marika ko. Bangin maksud niyo hangkan ka mo miyarika ko, ba't kuma ka mo tungbasin hinang niyo? Kuma kamu sinamin karayawan na hinang niyo hadun niya. Long sintuhan wayron maka niyo karayawan di kako. Sa idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum fid dunya. Katto kamu long na pa mga tao amin bakas piya pagpakita-kitaan niyo rito hadun niya. Katto kamu long na dito kamu kawa karayawan, dito kamu kawa pahala, ay kamu kuma karayawan di kako. Ang pasila iyan sin Allahu Ta'ala. Panzuru hal tajiduna indahum khaira.
Narito nyo nakasakupan long sintuhan. Bang kamu kakausan nila rihilan tutungbasan, bang nila kakausan karihilan nak nila kamu karayawan. Biada sila siniyan sinallahu ta'ala, sulay na kamu matto. Kawa tumbas, kawa karayawan, sinamuin na hinang nilturay hadunya. Kasakupan nyo dalong sinallahu ta'ala, bang aun kawakan nyo, wakitan nyo karayawan dito kanila, sa wayroon. Kita nyo, amuyan ingi sinamin hinang riya mga katay manghuran kamaasan sin akwa kami Islam. Nahangkan bang kita mag-ibadat huminang sinamu indaakan sin Allahu Ta'ala suway tudayaon tay niyatta. Suway tarayaon in niyatta. Daranon tay muhasabatun nafs in pagbista singgin hawabaran. Bistahon mo imbaran mo hari pa kang makahinang sinhinang yan. Uno karna dakan sintuhan atau kan karna babantukan ding manusia. Suway taraya unin niyatta. Sabab inhinang riya ambuk ini ding mga makabatal sin amin amal ibadat sin manusia adlaw akhirah. Hangkan labi kahanggawan kamukaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumatuha umat niya amuna tuan in syirik hasibi hangkan suway tatud aniban suway tatud layuan supaya in kita rin magsusuh na adlaw akhirah. Subhanallah. Amit ini kaisa. Ini kamarua dahil nga mga makabatal sinamin amal lang si mga ulama al-ityan ilal arrafi wal kuhan. Ini ninahinang nasimbang sata. Bang kita-kitaon doom adlaw yung pagsasambahyang. Bang bulmatong bulan Ramadan, alhamdulillah natin po sing katipukan si bulan Ramadan. Hangan sin hinang marayaw lang sin bahasaway nasusunan. Sa auntod para kala na hinang simbang sata. Amin suway aniban, suway tod layuan, labi awla suway tod tangkisan, sabab in hinang ini makabatal tuan sin amal ibadat ta. Puno yan? Amo na in matukaw pa mga tao magpuputika-putika lang simbahasa. Amoy mga tao magkikita-kita. Bang aon malawa kay mo hiwaitan niya, ba't yato kuno rito? Ingkasabunalan din niya kaingatan. Damik yan hiwaitan niya kay min susungon, wang kaurayahan da. Iwan sin tumaptap ko kamiskinan mo. Hiwaitan niya kay min katan, wala niya kikita, iwan wala niya kaya sasakupan. At tinahibaitan niya kay min parakal agaib. Nang parakal agaib, inyan hinang sintuhan, inhinang sintuhan, di man jari sud-surod si manusia. Nabangin manusia, miyat to pa mga tao ini, atasan niya, maguntas laud bang man makat to pa mga tao ini, atasan niya gumasto, atus nga ibo bang man makat to pa tao ini, supaya sadya umingat sin susungon niya, supaya sadya siya umingat, unin jumato susungon niya, la ilaha illallah. Wayron makaingat si susungon tani malingkan Allah. Wama tadri nafsum mada taksibu gadan, wama tadri nafsum bi ay ardin tamut. Di kaingatan sinhambok ginhawaran bangunin jumato kanya konsum. Di raisab kaingatan sin ginhawaran bangunin lupan siya butan sin kamatay na rin. Wayron makaingat sin susungon tamalingkan tupot tungkalin Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan biutangan syara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan aw kuhanan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina layla. Haruwaing riwayat sab'ina layla. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyu manusia miat tu patao magpuputika-putika tawakan magkikita-kita. Pasaalahu an syai'in ang pasya na nga subusin hindag hinis na. Asubuhon niya lang niya kita kuning gulis ko ini, mga kumagkarayahan da susungon. At tawakan kita kuno lang niya tuanin susungon ko. Tao marayaw ka, tao kan tao mangi.
Kita ako nutuaning gulis ko bang isim masawa ko. Kita ako nutuaning gulis ko bang ining susungon ko. La ilaha illallah. Yasunan ning katan para kala agay para kala amuin tupot tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala makaingat. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam tuqbal lahu salatun 40 laylah. Di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya insambahayang niya halom sin kapatandong. Di tay maun sin Allah ta'ala insambahayang ni halom sin kapatandong. Nawang kau mga makatumyat to magkikita-kita bistahon mo na jato. Hati niya lawi hangga to sambahayang yupas mula tay masin mahasuk si mahating di Allah. Ahambuk riwayat kapituan sambahayang di tay maun sin Allah. Di dihilan pahala sin Allah. Nawang kau mga makatutawakan makaupat atawakan lumawi paring hatmo. Ando tuan yupas mo to din sambahayang aming piaglugtuan mo harum iban sinatlaw. Yupas mo in mga waktu. Mawa kau matuog atasan mo rin matuog man kau makasambahayang. Yupas mo in waktu. Kaya na naman minlanab sin irkon. Atas mo siyandalan. Intuwig. Misan pa yung kaaunan niya mahagot nag-udo nag-ayal kau tiyunay min sambahayang. Bangkaw miyato pa mga tao magpuputika-putika magkikita-kita. Inhitong basin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Nabi. Lam tuqbal lahu salatun 40 laylah. Di tay maun sin Allahu ta'ala kaniya insambahayang ni halom sin kaapatan adlaw. Hambuk riwayat 70 laylah. Hati niya kapituan. Sambahayang. Di tay maun kana si mahasut si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Makaulong yung mga tawihain ni mga tay manghud sinakwa kami Islam. Di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala ng ibadat nila. Insambahayang nila. Ingkarayawan nila. Asabab sinamin hinang na hinang nila. Bukon marayaw. Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini ka matunya mga katay manghuran kamaasan sin ako ha kami Islam. Dahil mga makabatal sin amal si manusia. Amunain. Pangliulakad. Ahukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aminin hikatunya. Pangliulakad. Ahukuman sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Labi aula na bangin para kala paghukom yan, para kala pagsud palam sin sulka tao kan pagsud palam sin narka. Imaksud dihay ni di kau manjari humukum aham buok manusia insya yaun tao narka. Insya yaun di nampunun sin Allah. Insya yaun di nakaulungan sin Allah tawakan di nakalasahan sin Allah. Suway tatuod kapagangan indila ti makakabtang kita bihato. Sabab hambuk yat turing ha mga makabakal sin amal. Ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imian in hadith din kan Jundab radhiyallahu ta'ala anhu in aghini haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qal wallahi la yaghfirullahu li fulan wa anna Allah ta'ala yaqul man dhalladhi yatawalla alayya an la aghfira li fulanin faqad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. Kitaan yung ingkangian sinamuin humukong kau hambuk tao narka sinin siya yung buhit pa. Humukom kau hambuk tao narka hari mo pa kay ngatan yung susungon niya. Arakala in tao yan makapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Arakala in mga hinang niya rusa piyagsusunan niya na pa Allah. Arakala in tauyan timubtub in kamatay niya, ahalin siya nagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan, innamal a'mal bil khawatim. Ingkatan aamalan bistahon sinallahu subhanahu wa ta'ala depende hataw banghaw no siya miyatay. Bang siya miyatay ha karayawan nirihil Tuhan kanya, bang siya mapatay ha kangian inirihil Tuhan kanya. Hati niya minsan pa intaw yan taw marayaw, bang siya mapatay hawak tuwing siya o, ingkiaunan niya himinang sinhinang mangi, amuya tingkitaw sinallahu ta'ala kanya. Nabangi sabing taon himinang sinhinang mangi, ingkya tugtuan sing kawi niya, halin siyang hinang marayaw, amuya tingkitaw sinallahu subhanahu wa ta'ala kanya. Hangkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Hangkan ibut hali insimud mo in makahukum kau hataw ini kau taunar ka. Atawakan ini kau hindi na kau ampunun sin Allah. Tuanin yan makabata sin amal. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan biasin nasabot ta hadith ka ina. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qal wallahi la yaghfiru li fulan. Aun hambuk usog long na imiyan iban sin pagsapan niya sapahan kuhangan sin Allah in tao yaon di nampununin sin Tuhan. Wa anna Allah ta'ala yaqul wala niya kaingatan sinin Allah ta'ala imiyan man dhal ladhi yatawalla alayya an la aghfira li fulanin faqad ghafartu li fulanin wa qad ahbattu amala. Ya lupahan niya long na yung Tuhan imiyan. Hisyo-hisyo manusia mangliulakad kako. Amuin umiyan siya hataw bardusa o ikaw long niya bardusa rin na kausanang punon sin Tuhan. Hintaw long na imiyan bihat tulong sin Tuhan ay siya mag-us-us pakat gafar tulipulan. Banghipulan yon mga yuda kampunan kako. Ampunon ko rin pardusahan niya wa ahbat tu amalak. Amal mo inlarakon ko lang sin Allah. Kitaan yung kapiligduhan. Naupahambuk hadith. In hadith mga kuwala piyang lupahan ang buk din ng mga sahabi zaman sin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an. Nung sinambuk sahabi ini dakhal tu masjid al-Madinah. Nakasuda ko lang na pamasjid si Madinah. Panadani shaykhun. Aha pagsud ko naman long na palam sin masjid yaon. Tiyawag ako lang na sinhambuk sheikh. Ang pakulong na miyat to. Pagkatukuman lang niya, ang paakuiyan niya. Inagi niya kako, la taqulanna li rajulin la yaghfirullahu laka abada. Wala yudkhilakallahu jannata abada. Iyan niya lang niya kako, puas niya man ako tiyawag, iyan niya kulong na iwot-iwot uto kay mo. Iwot-iwot tuan kay mo. Aniwi tuod, hali ituod, in makakabtang kau sin kabtangan, sapahan kuhangan sin Tuhan. In tauyaon di nampunon sin Tuhan salama-lama. In tauyaon di napasurun sin Tuhan palam sin surga salama-lama. Iwot-iwot, hali ito di makakabtang ko sin bihato. Nalong sin tabuk sahabat ini, Faman ant? Rahimakallah. Lang niya tuan magmaap ka bang biyak ka, tisyuta ka yan. Na si mambong inamuin, imian kanya lang na Abu Hurairah. Ako na inilaw nin Abu Hurairah. Pag-ingat niya man ni Abu Hurairah, saruon doon iyan niya magtina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Laong na, laong sintao ini, kana ahaduna yaqulu li ba'di ahlihi bihadihil kalimati idha gatib aw li zawjatihi. Nalong sintawi nilong nang biyak kato tuan, kabiyak sahan nalong niya simbiyak kamu, atawakan sinhangkat o ring kamu, pagkabtangon nila tuding kabtangan ini. Lawi aula na bang sila dugalan ha mga anak kasawan nila? Lawi aula na bang sila dugalan ha mga family nila? Bang sila dugalan ha sukampung niya tawakan hisisyo ng karugalan nila? Di tudlong na maig kanilang kabtangan.
di na kau ampunon sin Allah. Iwan di na kau pasurun sin Allah palang sin sulka na salama-lama. Long sin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yatumtuman siya. Nalong niya dungog kau, ang biya kato, pasampayan kanilang halini. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sinhambuk adlaw law na diungog kin Rasul sallallahu alaihi wasallam imian. Inna rajulaini kana mutahabbaini fi Bani Israel. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aulong niya dua usog. In dua usog ini naglasah, nagbagay, nagkasi. Ingkaunan nila ini hazaman si mga Banu Israel. Kana ahaduhuma mujtahidun fil ibadah. Wa kana al-akharu ka'annahu yaqulu mudnib. Inhambuk ya unlong nga way tuyo si way long nya biasin tuyo niya magibadat. Adapun long nin tao yaon way sabya sin tuyo ni huminang dusa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kahaba laong nahipagbak sin tao matuyo magibadat, in tao amo inimihinang nasadya sa Allah subhanahu wa ta'ala, daran niya long niya pagyanon, long niya tuan aksir. Mangmabiya ka, tuhundungin hinang mo yan. Ayaw naman, kau magpatura doon na hinang mo yan, hinang maksiyat, hinang kagian pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiyambungan sa sintaw bardusay nilang, khalini wa rabbi, pasari na ako long iwan sintuhan ko. Hatta wajadahu yawman ala dhanbin ista'adamahu. Sa hinggalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piagbak niya nagbalik intaw baldusa yaon, masiyahinang niya dusa, ista'adhamahu. Sa kaula-ula mga kita niya malago na tud indusa na hinang sintaw yaon. Iyan nintaw yaon, long na tuan aksir. Pang mga katuhundungin hinang mo maksiyat yan. Hundungin hinang mo kangian yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyambungan siya sintaw ini, khalini wa rabbi. Habu'ihta alayna rakiba. Long napasari na wakiban sintuhan ko. Ang mga katay na kung mangialam ka ko. May talong na piara ko sintuhan supaya jagahan min hinang ko. Narihay ni wala niya na kontrolin si mood niya. Nakabtang niya in kabtangan amin makawaktal sin amal sin manusia. Uning kabtangan niya, wallahi long na. La yaghfirallahu laka abada wa la yudkhilakallahul jannata abada. Long na sapahan ko hangan sin Allah ya sin style mo yan long na. Di na kau ampunon sin Allah. Iban di na kau long na pasurun niya parang sin sulka di na salama-lama di na. Taan niyo. Subhanallah. Naunin nagjato. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piarahan sila sin Allah Ta'ala malakul maut. Faqabida arwahahuma. Tiyang suan sin malakul maut migminsan inyawalihan nila karuma. Sa hinggalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam induay ni tumindog hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaunin tao baldusa, yaunin tao ng hukum, hataw baldusa batti ng punon sin Allah. Salama-lama iban di na pasurun sin Allah palamin surah salama-lama. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamudnib yaon atau baldu sayaon long niya ya abdi idhab ila jannah ya kolong na ipon ko baldu sa katukaw sud ko matupalam si sulka katukolong na sud ko matupalam si sulka ampanya iyan nintaw ng hukom yaon ikaw long na ikaw makagaus kaw makatawakkal kaw amuin tampanan mulong na inrahmat ko iwan sinlasa kang ulong ko haipon ko. Sa kaula-ula kyalupahan mo inaon Tuhan mga ngampun ha mga to mga yung kampunan. Kyalupahan mo inaon Tuhan hiniyan alom sin Quran. Ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Waya kamu mga ipon kamin limabaw na indusa pag ginawaran nila. Ibut ayaw makawalawa inhangadulat niyo rahmat iban lasaku.
Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sarunat tulin Tuhan, ampunon niya katan pardushan. Ampa iyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat niya, idhabu bihi ilan nar. Dahan yung lawan nintaw ni matupalong sina pinakadyahan. Kita ani, arakala mga sugo kita. Bukon kayo tayo makusog mag-ibadat. Siyabot pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujtahidun fil ibadah. Wala imyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam bat intaw yan mag-ibadat. Way, sa mujtahidun fil ibadah. Hati niya matuyo tod mag-ibadat. Sa may tabi hatin si matukan niya, pasalanda sing kabtangan niya, wala niya na kontrol. Liyuhan niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Liyuhan in hukuman sin mahasok si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan aniwanta, layuanta, in makahukum kita hataw-taw narka, sabab di ta kaingatan. Unin kasuso, unin susungan niya, unin tugtuan sing kabuhi niya, ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imian. Hadith kiyawaita niya, long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sabunar tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam on hangkatoring kaniyo, himinang sinamin hinang sin tao, sulga. Sahingga long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inpiagutan niya ra kumaniban sin sulga hangasta. Mahibay ni nakahinang siya hinang sin tao narka. Imahuli yabutan sa sin kamatay niya padakalan nar. Nakasud siya panarka. Kita niyo. Aw ni sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkatoring kaniyo himinang hinang sin tao narka. Sahingga long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inpiagutan niya man sin narka hangasta dakuman. Sa ingkatubtuan nakahinang hinang sin tao sulga yabutan sin kamati ahal Nabi hadto padakal jannah nakasud palam sin sulga. Subhanallah. Nangkan mga katay manghuran kamaasan sin ako nga kam Islam anibanta layuanta in makahinang kita sinamuin makakabtang sinaming kabtangan biya sin nasabot sin kita kaina sabab inyat to dayng mga launta ini makabatal sinamin amal ibadat sin kita. Nari nga sabab yato mga katay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam murah-murahan bangmayan in kita niyo ini taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala paran mabuntul iwan kaayaran nato in amuin mga ibadat mahinang nato sibo dahin doom iwan sin adlaw. Nari nga sabab yato magsyukur kanyo katan amuin masi-masi kamo hati niya yari timatayng hugkamo. Jazakumallahu khairan jaza. Mahuli salam doa kanyo katan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.